Страшно bija prasu. Dobro. Tako. Bilo kompresije preko dvojke. Čudno prošao, nisam sredio tu liniju kako treba. Opa. Steep motherfucking roll. Ide se tu na drop, pa tu na ovo. Na njega. Sad idemo na step down. Mega grip. Za razliku od enduro igre. Opa. Opa. Grip. Jako dobro. Kako bi je novija pračić. Mora se ukumpavati. Non stop. Sad ćemo tu kroz kompresiju na drugu stranu. Ovo je benzinska za drop. Nemate ga još iš ni gotovo, možda imate čikli. Ovdje. Još će biti spoj. Nešto se izradi. Kao što se da primijetiti, staza je fizička i tehnička. Trening track. Pravi na zapadu. Siće. Opa. Iskopću se za slučajno. Skokić. Pentić može se bolje peniti s brzina. Opet tu siće. Tajt. To. I onda idemo na drop. Prije njega lakat zavoj i chicken prije. Tako. I onda još jedan dropić. Tu se izlazi van u kamenovom bizek
ili se ne prođe kroz njega i ide se za mali Pariz ovim singlićem. Tu nakon singlića je dio koji je malo razrovan, koji će biti neki parking kasnije za paintball. Do taj je kak je, vozite tako. Tehnički dio, da se pripazi tu, manja pedijana. Vonki. I evo tu prasti završava na malom Parizu na prvom zavodu. Evo se spojite u Pariz. I odradite usput Pariz. Ili izađete van pa ga kombinirate s nečim drugim. Imate makadam za uspon.